A? Idemo na bazene. Gdje si, momak? Joj, kad tršiš na spavanju. Na spavanju tršiš. Idemo malo na bazene neke. Tu smo malo svratili u reve. Hladne getrenke. Ovo je glavni nosač ovdje. Tu je MMF. Ajmo. Idemo na bazene. Ajde, čao. Vidimo se s bazena malo. Zajedno. Ajde, skok! Na glavu! Dobro se pripremi! Oj, sad je skočio ovaj. Je li skočio on? Nije. Roba! Roba je tu. Jaja. Gdje smo? Aha. Si pocrtali, jel? Samo ja vedem. Jo, kaput. Nije večera, sutra. A sutra? Elma! On treba oduzeti telefon. Jesi ba do sada, nisam ja nikog zvao, to je bilo spontaniše. Pa nisam se javio, eto nisam čuo jebut. Mogu ja snimati robu ovu vamo? Gdje? Gdje? Gdje je sunce ti kalajsano, daj nađi. Poslao sam ti, A ništa, pa dijete, ne možeš djecu snimati. O jebut. Ne smijem onaj. Ukinut će me YouTube. Ukinut će me ljudi. Ne vode
Ne šalim salami, znači onaj, pogledam, sa ženama sjedimo ovdje, znači, evo. A ne, samo Dobar dres. Dobar Pozdravte dres. na ovo. Mersija, daj jedan pozdrav od tamo. Imaj, dobar ti je dres. Ovaj div ovdje, znači, vidi ga koliki je. Sad on može meni, ako Ovaj, ti vidi ga koliki je, sunce ti kalajsanov. Znači, najbolje mjesto na bazenu, znači. Niko ne zna za ovo mjesto. Sad će on to slušati kad je on iz Hrvatske.